Hello everybody, bakunzi ba Remesha TV na Nhakore TV. Kanda basuhuza aho muri hose, mwaramutse canke mwiriwe bivaye naho muherereye. Ndinze Imana kuri mikro ya mbere, mikro ya kabiri nkuko mumenyereye. Turi kumwe no mu Bishop wacu Nizigiyimana Emmanuel. Nzigiyimana Emmanuel. Amen. So mwaramutse Bishop. Mwaramutse neza ndashima Imana. Amahoro y'Imana bane nawe muhorane. Amen. Amen. Hama Bishop urazi ko naje nkeneye kumizagira. Ya ndaguhezagira kandi warahezagiwe cyane. Guhura n'aya mavuta warahezagiwe. Ego ndabyishimiye. Warahezagiwe kandi uzakoma guhezagirwa. Ego kubera yuko uravuze ati ushaka guhezagira, ushaka nguhezagira. Hari uburyo bwinshi wahezagiwemo. Ego kuko ibiganiro byose twakoze no muhezagiro. Amen. Ngira ngo n'ababikurikirana barahezagiwe cyane. Nubundi hari ikindi kintu iyo ngeze imbere yawe ndatuza mu mutima, nkumva nyine ko ntuje, nkumva nyine ko mfite amahoro mu buzima, na cyane iyo mvuye imbere yawe ngenda n'umunezero. Amen. Bana bucyubahiro. Amen. Okay, bakunzi ba Remesha TV na Nhakore TV, cyo twabasaba muri umwanya nuko mukora subscribe, like na comment na share, mugeze mugerageze murungikire nabande kugira ngo nabonyine imihezagiro iva kwa Nizigiyimana Emmanuel. So ndakivuga mu Kirundi niyo mpamvu. Ego Nzigiyimana Emmanuel ni mu Bishop wacu. Awerereye hose arashobora kugusengera, ufise imivumo, ufise ibintu byinshi cyane bikubangamiye mu buzima, urashaka kumwegera. Nimero yiwe twayishize ngaho hepfo, uca wibona, yandike hama umwandikire. Ntumwandikire mu bindi bintu atari amasengesho cyangwa ufise icuterera mu bikorwa by'Imana. Murahamagawe mwese ku bantu baba bashaka gufasha mu by'Imana. Amen. Hama Bishop no munsi nkuko wari wadusezeranye yuko ubukurikira tuzovuga ku kintu cerekeye inzozi mu ncamake niki. Hari umuntu ashaka kumenya ikintu citwa inzozi. Murakoze cyane. Kiboneka ryari? Indoto. Hari indoto umuntu agira nkabita bibiri nka future. Kafite indoto z'ikina azakora. Ego na hazaza. Hari indoto umuntu agira mu mishinga. Akagira umushinga kumva hari ikintu yakora, ikintu nacyo tukita inzozi umuntu afite. Okay. Urabona hari nk'umugihe umwana ashobora gukura hari ikintu ubona akunda. Ego zira ni inzozi ze. Ariko ndibaza inzozi uri kumbaza ni inzozi umuntu ashobora kugira asinziriye, aryamye. Rero izo nzozi zibanzirizwa n'ibintu bitandukanye. Arashobora kuba ari mu gihe runaka, Imana ishaka kuzamukoresha igihe runaka, igihe cy'ibintu bitandukanye. Akaba afite umurimo w'Imana muri we, afite ishingano yo kuzabwiriza ubutumwa bwiza. Ibyo ngibyo akaba atarabibonera ishusho. Igihe atarabibonera ishusho, Imana izazana inzozi. Urumva yumve muri we kubitekereza n'inzozi. Arashobora kuryama akabirota kuko abikunda kandi abikora akumva ntago ari inzozi. Rero inzozi zirava no mu bintu rimwe na rimwe, ibintu umuntu atekereza, ibintu yaciyemwo mu buzima, ibintu yaciyemwo. Inzozi z'Imana rero zo hari inzozi zisanzwe bitangwa n'inzozi z'umuruho. Ukirirwa mu kazi kubera umunaniro ukarota ibyo wiriwemo. Ego zo n'inzozi batita inzozi z'umuruho cyangwa indoto z'umuruho. Bisigura ko ziratandukanye. Hari inzozi umuntu agira bitewe n'ibintu bishobora kumubaho. Okay, ni nk'ubutumwa. Akaba ni marayika. Ni marayika w'Imana, marayika mugendana akakwereka ibintu uri bucemo. Iyo rero abwira uwumva, marayika akabwira umuntu ubasha gusohoza cyangwa se gutahurikirwa n'ibyo bintu. Biriya bigihe kiriya gihe aba arimwo atekereza kuri izo nzozi yarose, birashoboka rwose ko Imana ivuganira n'abantu mu nzozi cyane. Akarota abona yakoze ubukwe. Ibi bintu bibiri, gukora ubukwe, reka mpera ahangaha mushaka ngo abantu batahura inzozi bajya barota. Ndetse umuntu akaguhanurira ngo Imana igukoreye ubukwe. Hari ibintu bigera muri bitatu umva ko ikintu cyitwa ubukwe.
aho abakobwa dufite hano bakurikirana izi mbuga dukoresha barareba amakanzu y'ubukwe bakabyifuza bakabikunda. Abahuye n'abahanuzi babwira ngo Imana ibakore ubukwe. Ibyo bintu birahari. Abasore abagabo bafite ikintu cyitwa ubukwe, cyangwa se umuntu wakoze ubukwe akongera akarota ubundi bukwe, akarota yakoze ubukwe kandi arimo, kandi n'ubundi afite umugabo yaranabyaye ko yarose yambara ikanzu, yambara agatimba. Noneho mu busobanuzi bakamubwira ngo ni urupfu. Oya, nje mbihakana. Rimwe na rimwe bavuga ngo ufite kuri wowe hariho urupfu kuko warose wambara ikanzu y'ubukwe, kuko bango ngo yorose ukora ubukwe uba uri umugeni wa Kristo ugomba gupfa ukambara ikanzu y'urupfu n'uburi cyangwa se ikuvana ku isi. Oh my God. Ndavuga rero iki kuri ikintu cyerekeranye n'inzozi. Ndasobanura ijambo ku ijambo kuko za episode. Ntabwo byamara isaha imwe, ntibyamara amasaha abiri, ntibyamara amasaha 3, nibirebire birenze uko umuntu abitekereza. Muri Bibiliya turaza gufatira mu ma point foro gusa kugira tumenye. Ndagenda fata duce dutoya kugira ngo tumenye neza cyase umuntu ugira inzozi arota asobanukirwa impamvu y'Imana ibivugana nawe. Kuko inzozi ziza ku mupagani zikaza kusenga. Ariko uburyo tuzakira n'uburyo tuzimanaginga ukamenya ko hari uwavuganye nawe, niko gaciro k'inzozi. Urashobora kubirota bikarangira gutyo udakurikiranye ukaca usanga byanakubaho kandi ntumenye ko wari wabirose kubera ko ntiwabitekereje ntiwabyitayeho. Inzozi rero umuntu zihira ni umuntu zitaho, umuntu bigira umumaro ni umuntu byitaho. None umuntu yobigenza gute mu gihe yo kwamarota byibagira avuye mu itiro akaca byibagira? Inzozi za nyazo ntabwo wazibagirwa. Inzozi Imana ivuganiyemo nawe, Imana ivuganye nawe ibintu by'ingenzi. Icyo kintu rwose kirama kikagaruka, cyama kigaruka, cyongera kigaruka cyangwa kigaruka. Umuntu rero rota inzozi akazibagirwa afite ibintu bibiri. Afite kuba we muri we ntacyo yitaho. Cyo ni cyambere, kuba ntacyo yitaho n'ubuzima busanzwe. No mu ishuri ukaba umuntu ujya kwiga isomo karyumva, yamara kuva imbere ya professeur byose bigata bigenda. Ntacyo mu mutwe ubwonko bwe ntago basha kubika. Uyu muntu abameze neza, afite ikibazo cyane, nico nashaka kubwira ko. None uwa kabiri ni umuntu ufite daimon. Aribwa. Numva hari umuntu usanzwe ari imbere ya professeur cyangwa se prof arabitora neza, ariga agafata. Ariko avuye mu ishuri ukamubaza bamwe abandi banyeshuri barimo biga ntabwo abyumva. Aho ndungusa ikindi kintu. Ubuheruka watubwiye hari amadayimoni usanga atora ibintu byawe. Yes. Nibibasha kugushikira ya madayimoni niyo abitora. Nuba ngo twari twafashe urugero rw'umuntu uri gusaba ariko hejuru y'ikiganza gisaba hakaza ikindi kiganza cyakira ibyo afite. No muri ibi by'inzozi hari ibindi bitwara n'ubwenge. Yego. Komeza. Umuntu usahurwa rero mu nzozi ararota ibyo arosa ku kanya gata byifuta. Bikaba nk'uko imashini ijyamwo virusi, ibyo wanditsemo ujya kwishaka gusanga byarasibana. Bisigura mu nzozi harimo ibanga rikomeye cyane giterambere ry'umuntu. Harimo ibanga rikomeye abantu bose ubona bakomeye hano hanze. Bafite inzozi barose, za nzozi bazirose ntibazishyira mu buryo bwa gihanuzi na kirokore kishi, babishyira mu bikorwa. Kubaka etaje ni inzozi. Uragira inzozi y'ibintu uzakora. Gushaka umugore ukabyara abana 3 bati nzabyara abana banjye 2 cyangwa 3 baziga muri ubu buryo ni inzozi. Management y'urubyaro rwawe ni inzozi. Ntakuvuga ngo ngiye gushaka umugore nindangiza mutera indabyare akimara ku mwana agiye mumagira umwaka nongere mutera indabyare ntiwamuteguje ntiwamuteguriye. Bisobanura yuko ibintu umuntu akora ahazaza hawe ni inzozi zawe. Ni inzozi. Urabona? Mu buryo bugaragara ahazaza hawe ni inzozi. Nimba nk'uburi umunyamakuru, hari abandi bana muvukana, harabo mwiganye bakoze ibindi. Rero muri domaine yashase muri future yawe harimo ubunyamakuru. Of course. Warabikurikiranye urandabishyigikira, izo nzozi zawe ntabwo zazimira. Yes. None tuvuze mu nzozi umuntu arota ninjoro rero. Ninavuze ku muntu warota afite yakoze ubukwe.
harimo ibintu bitatu ushaka kuvuga ku kintu cy'umuntu urota akora yakoze ubukwe. Ego. Niyihutire gusenga. Niba ari umukobwa akarota yakoze ubukwe. Namenye ubukwe ari kubwirwa n'ubuhe. Ubukwe bwa mbere ni ukwiyambura ikanzu yari yambaye, tasi impuzu yari yambaye, akambikwa indi mpuzu y'icyubahiro. Harimo guhindurirwa amateka. Akaba ari giye ubwanye nkarota nakoze ubukwe. None muri kurota nakoze ubukwe harimo ibintu bitatu. Cya mbere ni uguhindurirwa amateka yanjye bwite. Ku buryo ngira ibintu abantu bahururira bakaza bakabireba ari ibintu byiza. Niba uyu munsi dufite Enakore TV kuri channel, ejo nkazigira televiziyo Enakore ikorera mu gihugu, ifite office, ifite teni, narafasha abonoma kuri Canal Plus cyangwa se no kuri Star Time. Iyo kaba ari televiziyo. Iyumva inzozi zavuye kuri channel zagiye ahantu mu nzu runaka. Rero iyo televiziyo izahururirwa abantu bayirebe, kandi mu izina rya Yesu nzayigira. Amen. Nzayigira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kuko no gutangira ibi ngibi byari byoroshye. Ego. Cyari bigoye ariko biragenda birushaho kuba byiza. Kuba guhindurirwa amateka ukabona wambaye ikanzu y'ubukwe. Ukabirota. Warose uri umusaza cyangwa se umugabo umukobwa warose wambaye ikanzu y'ubugeni. Icyo gihe umenye ko icya mbere ushobora kuba ugiye guhindurirwa amateka mu buzima bwawe busanzwe. Ushobora kubonamo amafaranga, ushobora kubonamo ubuzima bwiza, kugira akazi keza, kuva mu nzu wari urimo ukagira imindi mibereho myiza idasanzwe. Ni kanzu wambaye, ya kanzu y'ubukene, ya kanzu y'akarande, ya kanzu y'uburwayi, ya kanzu y'ibigeragezo, wayiyambuye, Imana irayikwambuye. Wowe wabanaga ari ubukwe, wayiyambuye, wambaye indi kanzu y'ubuzima. Bisigura ko ari ukugira ubundi buzima bushasha. Nibakoze cyane. Butandukanye n'ubwo wari ufise. Butandukanye n'ubwo afite. Uyu muntu rero urumva yarose inzozi ariko harimo guhindurirwa amateka. Yarose inzozi akora ubukwe. Ko ndakumva. Yamaze gushingirwa ubuzima bwiza. Nabaza ni mu byiciro bitatu. Kuba washingirwa ubuzima bwiza, wari umukene, ubaye umukire, cyangwa ubaye ugize ubuzima, wari urwaye, uhindura amateka, ukiza indwara, ni kanzu wambuye y'uburwayi ushyira ku ruhande, wambara indi kanzu y'ubukwe. Ni kanzu y'ubuzima wambaye. Urakoze cyane. Abantu bagisobanukira kino kintu. Ikanzu ya kabiri rero ni kanzu y'urupfu. Oh my God. Kuko uba wambuwe umubiri ukamburwa umwuka kuri bwa bukwe nyene. Yego. Ukamburwa amaraso, upfuye ikintu asigarana n'umubiri gusa. N'imyenda bagushyingura na siyo wihitiramo. N'uwaba wambaye ikanzu y'urupfu. Ariko uyu muntu ubuhanuriwe cyangwa se babwiye ko warose inzozi z'ubukwe, akabona yakoze ubukwe, bisobanuye urupfu. Azarota yambaye ikanzu y'ubugeni, narangiza nyuma y'igihe runaka yongera abona ari ku igare, ari kunyonga igare yirukanka cyane, igare ry'umurabyo ryihuta, rero niryo rivuze urupfu, gusarurwa byihuse. Yego. Nurota ubona ufite wambaye ikanzu y'ubugeni, ejo kandi ukabona uri ku igare, iryo gare rifite umuvuduko mwinshi, akaba ari witwaye cyangwa bagutwaye. Ushobora kuba ari wowe uritwaye cyangwa se bagutwaye. Byanga bikunze ugutwaye, iyo bagutwaye bisobanura ikindi kintu, ugiye gupfa urozwe cyangwa se upfuze impanuka. Ariko nubona witwaye, uzapfa ushaje, uzapfa ugeze, mbese igihe cyo gupfa kirageze, ni Imana yagennye ko ugomba gutaha. Ugiye uri mu rugendo usobanukiwe. Byahise ko ari ubukire. Oya, igare ry'ubukire se iryo ngiro. Nta muntu uri ku igare ufite ubukire. Nta muntu. Eliya yagiye ku igare ry'umuriro. Urumva? Reka dufate wowe wenyine. Yabonye ari ku igare, yatwaye mu igare rya serwakira, igare ry'umuriro remutwara. Igare ubundi uvuga ngo n'ubukire, hariho amagare atwara ibizigo. Hari amagare akurwa n'amafarashi apakira ibintu. Ubonye iryo gare ushoreye amafarashi, cyazi no nka zikurura imizigo, amapfizi yabigenewe, umenye kuri umucuruzi. Filipo arimo gusoma, ari mu rugendo rwe, ngabona inkone iri gusoma igitabo, yari mu igare, ngava mu igare
baravuga ngo kamazi ari ngaya nanjye nkaba nizeye ibyo uri gusoma urabuzwa iki uzabuzwa n'iki kumbatiriza ngo nuko Filipo ava mu igare naye ngo niva mu igare araza bajya mu mazi aramubatiza ngako kanya Filipo amaze kumubatiza atwarwa n'igare ry'umwuka ntiyaba yankona amaze kubatiza ntiyaba ikimubona irava aho ngaho iragenda Filipo aragenda atwarwa n'igare ry'umwuka impamvu uyu mugabo yagiye niyihe impamvu yagiye nuko yaguma aho ngaho yari kubazwa ibibazo byinshi ubatije umuntu utari wo mu idini ubatije umuntu w'umunyamahanga ubatije umuntu ufite ibimenyetso by'uko ari inkone cyangwa se ari umukorone kuko inkone ni abantu bagiye ibwami babuzwa uburenganzira runaka babegurira gukorera umwami rero uwo nawe yabugiye mu igare ry'umuriro igare rero ntabwo rivuga ubutunzi ririho ubonye ko utwaye ifarashi ariko kuri ku kintu cy'ikigare inyuma kipakiyemo ibintu menya ko ari ibintu Imana igiye kuguhereza ugakururana nabyo paka kandi hari support Imana izagwa y'ifarashi farashi ni nyembaraga farashi ni y'umwuka mu buryo bw'umwuka ni farashi nyine ni nyembaraga so rero ndibaza kugereranya n'ikanzu y'urupfu iherekezwa n'igare rose ubona wakoze ubukwe ejo ukarona igare ihuta nyabona tabaza haboneka abahanuzi n'abakozi Imana bagusengere niba ari impwemu mbi ikuveho usigare mu buryo bw'Imana. Urakoze cyane Bishop. Reka dutandukire rero ku nzozi abantu bakunda kurota bivanye n'ubuzima tubayemo izo bakunda izikunda kugaruka cyane. Imwe mu zikunda kugaruka cyane no kurota inka, kurota imva. Kuri izo z'ubukwe hari nawe ko hari ibyiciro bitatu. Cyiciro cya nyuma neta ngaruka kuri ibyo ngibyo by'inka n'ibindi. Indi kanzo ushobora kubona nubona urimo wakoze mariage. Ego. Uri umuyobozi mu kazi. Ego. Uri umukozi usanzwe mu kazi wo kwambara ikanzu y'ubukwe harimo n'impeta. Bishobora kugiye ugiye kuzamurwa mu ntera. Ugiye kugirana isezerano kontra kubona kontra mu kazi impeta. Ego. Kuko urabona wambaye ikositimu cyangwa se wambaye ikanzu y'ubukwe ariko bisobanuye yuko wagiye kuzamurwa mu ntera. Urugero Yosefu ariko Potifari yambuwe ikanzu yo muri gereza yambara ikanzu y'umutware. Ego sha. Iziko Yosefu yabaye premier ministre. Ego. Yambara ikanzu y'umwami bamuha inkoni y'umwami yambara n'impeta y'umwami. Bamuha n'ifarashi avuye muri gereza. Yaramaze gusobanura inzozi umwami yari yarose. Nico camukuyeyo. Yavuye muri gereza urumva kwambara ikanzu harimo gutakaza undi mwambaro. Gutakaza umwambaro w'igisuzuguriro ukambara umwenda w'icyubahiro. Ruvuga ngo nta ikanzu zose sobanura urupfu, sobanura ubuke cyangwa se ubukene, ahubwo harimo no kuzamurwa mu ntera no guhindurirwa ubuzima. Mvuze kuri iyi kanzu Yosefu yambaye kuko turi kubwiza ijambo ry'Imana. Ndashaka abantu badukurikiye bakurikirana kuri TV na Remesha TV. Ndashaka kugira ngo bamenye neza yuko amateka y'abazahinduka nibita kubyo bumva bakagerageza basi bituvuga bakagerageza kubikurikirana. Ego. Ndashaka ko abantu bumva Remesha. Ego. Bagakurikirana ine ya Kore TV. Izi chane ebyiri. Bite cyane mu kumva Remesha bayizi abantu bagowe bafite ibibazo bitandukanye. Kandi ine ya Kore TV icyo barimo bayibonaho noneho cyo kiratandukanye n'icyo bana kuri Remesha. Ni ijambo ry'Imana ribohora. Ni ukurangirwa inzira z'uburyo umuntu yatera imbere, uburyo umuntu yagera kure. Daniel Yosefu yunguyu yari yavuye iwabo bamwirukanye. Yazize iki? Yazize inzozi. Mbanze mvuga kuri umugabo Yosefu mbabwira ibyo yarose nabo barangize bareba ibyo barota. None biraza kurangira tuvuye mu nzozi Yosefu yarose turebe none bamwe barota ibintu bisanzwe kama kawaida nk'ibisanzwe. Yosefu amaze kwambara iyi kanzu icyamugejeje kuri no kanzu ni igiki? Tangiriro 40 tangiriro 45 na 44 na 3 gutya aravuga inkuru za Yosefu. Ego. Yosefu yari imbere y'ababyeyi avukana abana 12. Ariko uko aryamye akarota inzozi. Mu ndoto ziwe akabona imiba y'inkwe 12. Mwari kumwe na bene se bari umuntu n'abakurube kuko harimo umuntu witwaga Benjamin ni wari mutoya.
abandi bari bakuru biwe. Uko aryamye cyangwa se uko asinziriye ngo arota inkwi, abantu bahambira imiba y'inkwi bavuye gutashya, izose ihagaze kuri abazi hagarika zigahagarara, ngo yose yikubita hasi hasigara aho umuba w'inkwi wa Yosefu. Arataha abibwira ababyeyi, none ngo abona atashye, abone wowe uhagaze, abibwira ababyeyi batari uzatwara bari mu bakuru bana bari umuntu bawe, abo muvukana ni wowe uzasiga uhagaze uri umuyobozi wabo. Ibyo ngibyo ko byari ubwa mbere baratuza baraceceka. Bwa kabiri arota inzozi, arota abona izuba, ukwezi n'inyenyeri 11 byikubita imbere yiwe. Abibwira ababyeyi, baravuga ngo none twebwe inyenyeri ni bakuru wawe na murumuna wa Benjamin, none bazagupfukamira, abo ni bo nyenyeri, none izuba ni njyewe so Yakobo, nanjye nzikubita imbere yawe. Aho sha ukwezi ni nyoko, aho Yosefu yarakiri muto, yego. Ukwezi ni mama wawe Rebeka, uko yibuka ko umugore wa Yakobo ari witwaga Rebeka, yego. None twebwe jewe na nyoko tuzagupfukamira. Sha hazaba habaye iki sha? Bitangirira aho ngaho mu ndoto zande sa Yosefu. Bukeye Yosefu, kuko impamvu Yosefu agize intambara yavuze inzozi yarose, ntiyari uzi kuzisobanurira. Hari abantu barota inzozi bakajyana kusobanuza mu bandi, abo babwiye inzozi zabo indoto zabo akaribo banazirwanya. Na niyo mpamvu papa we yamubwiye abigira ibanga, ubiceceke ntubivuge, kuko arazi ko nabivuga bizabishyari kubavukanye biwe. None hano muri uyu mwanya, muri isaha, igikomeye kiriho nuko abantu benshi barota inzozi bakazivuga baraguza, bakazivuga bajya kuterekera baterekera, wa wundi uzumvise batamugirayo, kaya kuvuga ati uriya muntu azaba iki ngiki, cyangwa se hari ubundi buryo bwo gutwara inyenyeri ya nyota ya maisha kawe inyenyeri ubuzima bakurikije iterambere ryawe. Harababaza cyane, hari nk'abantu turi kumvugana aha ngaha bari kurikira ikiganiro, ariko inyenyeri zabo barazitwaye. Inyenyeri ubucuruzi yaracuruzaga kunguka, inyenyeri baritwaye. Yari umuntu ugira igikundiro asigaye yangwa n'abantu bose, yari umuntu ufite umuryango umukunda basigaye bamwanga. Inyenyeri y'igikundiro ye barayitwaye, abapfumu barayitwaye bagenda bayizirika. Hari abantu bitwa abarozi muri iyi minsi ya none bavuga ngo uriya mugabo naka n'umurozi, uriya muntu ugasanga ntagazi n'umuti wa Kirundi, ntazi n'umuti wa Kinyarwanda, ntazi n'umuti w'ibyatsi wakiza n'ishano. Oya, inyenyeri yabaritwaye abarozi mukono gita n'inyenyeri y'icyangiro cyo kwitwa umurozi. Ageze hose bamwita umurozi, umubonye wese amwita umurozi. N'abakozi b'Imana bamubonye bamubonamwo uburozi, abakozi b'Imana bo hasi bataramenya iby'umwuka neza. Urumva rero ku nzozi hari rotation, ubuzima bw'umuntu bwose ni inzozi. Nkubwire ngo niba uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi, uri apotere, uri bishop, ufite inzozi, nutarinda inzozi zawe uzaseba. Niba uri shehe, niba uri padiri, ufite inzozi, utarinze inzozi zawe bizagenda nabi. Nugira ibigeragezo bakakujyana ku bapfumu, udari mu gusenga bakazirika inzozi zawe, bakazirika iyerekwa ryawe, uzitwa ikindi kintu, uzasenga babone n'abapfumu, nuhanura babone n'ubupfumu, kuko inyenyeri yabayikonegise n'abapfumu. Ibyo wakakiri hari abandi babyakira, binyura mu ntoki zawe bigenda. Ukurabajije izina kurambagiza ntibikunda, uguhaye amafaranga ntibikunda, ukwemereye ikintu ntigikunda. Nyota ya maisha yako imekwenda naenda. My God, unanyanganywa karama. Kama mtu ni nabii, ila karama unabii anayepewa na nani? Na Mungu. Lakini ikabadilika, oh my God, ugasanga ari mu bindi bintu. Sore mu mbabare y'abatumizwe. Ugasanga yari umuhanuzi, ariko inyenyeri y'umuhanuzi barayizingazinze bamugirayo, uko asigaye ahagarara nuko asigaye ameze ntibakimubona nk'umukozi w'Imana. Oh my God, ntibakimubona nk'umukozi w'Imana, baramuvangiye. Si ubwe ahubwo abanyeshari, abakozi Imana batandukanye bakeya muri benshi
barimo baratwarwa nyota ya unabii. Aha nyine umuntu arashobora gutwagwa umugisha wiwe yes atabivuze. Urabona dukorera hanze, dukorera mwisi, dukora abantu barabireba, dukora abantu barabireba, ibyo tuvuga abantu barabyumva, baragutega amatwi bakumva. None se bariya bitangwa na Illuminati na Freemason, hari umuntu ujya kubashaka? Nta muntu ujya kubashaka, barakwishakira ego kugira ngo impano yawe bayikoreshe mu nyungu zabo, kuko na social media irakora byinshi. Iyo rero babona cyane cyane nk'abahanzi baririmba indirimbo kuko bakundwa na bose, ego cyakabona umupaseri ufite impano kabisa, arakora ibintu bitandukanye, ego bakamwegera, baza nabo nk'abakristo, baza baje gusenga, bakakuganiriza rwose ngewe nkora ibi nibi, kapani yanjye ikora gutya na gutya, nagufasha, ukumva wakira umuterankunga, akaza nk'umuterankunga, akabata ariko rero hari umutwasura, ukamusura, akagenda kujyana mu bantu muri bene wabo, ukazashiduka bagwata ariko rero biriya tugukorera, biriya tugufasha, sinya hano tugwa amafaranga ya nayo, ukahasinya ugashiduka uri mu marira. Ibyo mvuga shingiye ku bya Roza Muhando, ubishyize ahagaragara akabyivugira. Ego ntabwo ndi bivuga undi muntu wari we wese utarabivuze. Ba Beyonce muzi ibyo bavuga, abahanzi batandukanye muzi ibyo bavuga bo ubwabo, barabyivugira ukuntu bagiye batwarwa, amakondisiyo bagenda bahabwa. Abakinnyi b'imipira bakomeye bategekwa kuryamana n'imirambo. My God, hari uwonzi ntavuga kuko ni umukozi Imana, ntabwo namuvuga, yakinaga umupira, mutegeka kujya nywa amazi y'imirambo, arabogesheje imirambo, akiyeranja ku buryo aho bogeje umurambo avuga ati ndaguha 500 cyangwa se miliyoni kuri morgue, hari yaboza, hari kwa kundi urabona batunganya umurambo, ego uko bahanaguye, ushakire ari amazi yasigaye umeho dukeye, akagira ukomisiyoneri bimukorera, akabyishyura amafaranga. Tijewe nagiye kuraguza n'urugero, akababeshya nagiye kuraguza umufumara nzashake amazi y'umuntu, none ndaguha 500 uyabonere mbashe gukira indwara ndwaye n'umwana wa cyangwa se nibibambaza ugaruza ibintu byanjye, ariko wa azicari ni kondisiyo yahawe. Niyo mpamvu umuntu wese usenga akabazi yuko umwana wari muzima, umugore wari muzima, akaba atari muri kondisiyo za gipfumu cyangwa se z'ikindi kintu. Korera Imana, nushaka uzapfura umukene nta kibazo. Imana ntabwo izakubaza ubutunzi watunze, izakubaza amashuri wize, izakubaza abarwayi batakize, izakubaza umwanya yaguhaye uburyo wagazemo neza. Gusengera abantu nibakire nta kibazo. Na Yesu harabo yakijije barongera barapfa, mpora mbivuga. Ego harabo yazuye barongera barapfa, yazuye Lazaro arapfa. Umwana wa Abrahamu Isaka, Imana yanze katamba w'itambo ariko nundi yarapfuye. Ego bakumva, yazuye Lazaro, azura umwana umupfakazi ageze mu marembo y'umudugudu i Galilaya na za Samariya, harabo yazuye barongeye barapfa. Ntidufite ikibazo cy'abantu tuzasengera bagakira indwara ejo bakongera bakarwara. Imana ibigira ngo yerekane amavuta y'uwo mwanya. Haleluya, amen. Yesu ashimwe cyane, amen. Niba bishoboka yuko umuntu agira inzozi, nazikoreshe neza. Ego kuvuga ngo icyo twatuvuze ku buryo bw'impano, umukozi w'Imana sino n'ugusenga, gukiza no kw'Imana, n'inzozi Imana yamuhaye. Aba pastor ubona n'inzozi bahawe, niyerekwa, babyita iyerekwa ariko n'inzozi. Nabo kubaka inzu n'inzozi, guhanura n'inzozi, gushaka umugore n'inzozi, kubyara n'inzozi. Iyo upanze neza kuzabyara abana 3 ukabateganyiriza, ntabwo umwana wawe azajya ku ishuri ngo abone minerval cyangwa sacrifice. Yego waramuteganyirije, n'inzozi wagize rero. So ngarutse kuri Yosefu no twari turi, ego yagize iyerekwa kuri we, abona ziriya 12 yinkwe igwa imbere muba wiwe, Isaya bisonse imisubiramo arabimusobanurira, amusobanuriye uko bizagenda, ngo umunsi umwe wese agira umunsi w'amakuba mu buzima bwe. Umva mu wa mukobwa usenge, wa mama usenge cyangwa umugabo usenge cyangwa ntusenge, ufite umunsi w'amakuba uzaza kugerageza.
ufite igikombe cy'ikigeragezo uzacamwo kuko na Yesu Kristo umwana w'Imana yagize umunsi wo kugeragezwa n'abayuda bene wabo. Agiye mu rusengero agezeyo, ageze mu rusengero bamaye gusoma icyanditswe bamubwira ngo nasome igice cyo muri Yesaya. Arabanga ibyahanuwe birasohoye, baravuga ngo Mesiya wenyine niwe uzabisohoza. Twabisoma ngo bamufate mu mashati mu makanzu bamusohora hanze. Ngo kandi ngo handitswe ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Baenda kumuta mu manga. Uwo ni umunsi wateguraga ivugabutumwa rya Yesu. Niwo munsi yageze mu rusengero rw'iwabo havuka mu Bayuda. Bisobanuye iki? Umukozi wese w'Imana, umuntu wese uri ku isi ategerezwa kugeragezwa. Ntabwo uri marayika mutegerezwa kugeragezwa. Ahubwo ugasanga abantu barimo baravuga ngo Mana ngo nageragejwe ngo nabarana. Emera uce ku kigeragezo neza. Bakuvuge nabi, bakwambika ubusa, bagusebye, bavuga ngo nubasengera bamusengeye ngo aje kuzimu sawa. Ubu kuzimu nawe urahaze wo bivuga. Yaje arwarira musengera uramuhanurira akira indwara. Amaze gukira ate uriya muntu ureba na biriya bintu akareba uburyo wabonye uburyo yerekwamo. Areba nibyo nambaye, areba nibyo ntunze mu rugo. Ni kuzimu. Impamvu avuga ikuzimu, inzozi ze zimwereka iby'abapfumu gusa. Imana yacu nishimwe cyane. Amen. Inzozi z'ibyo areba zimwereka iby'abapfumu. Ntago akamenya imbaraga z'Imana. Urumva? Ntago akamenya imbaraga z'Imana. Ntago akamenya ubushobozi bw'Imana. Muri makeya iyerekwa rye mu bwonko bwe rigize gute? Rifite ikibazo. Ego. Imana yacu nishimwe cyane. Amen. Ndabwira abantu rero barota mujye murinda inzozi murota kuko abo muzibwira ntago muzi nimbara abakozi Imana, nimuzi nimbara abapfumu, nimuzi nimbara ibiki. Menya umuntu ubwira inzozi zawe azisengere, namara kuzisengera nawe usenge kandi. Amen. Inzozi zose ntawe isobanura ibintu bibi, nizisobanurira ikintu kimwe. Rero ngeze ku cyiciro cya kabiri cya Yosefu, aho Yosefu bwe yagemuriye bakuru biwe baragiye intama. Bagezeyo baravuga ati rero Karosi araje. Bamugirira iki? Ishyari. None ishyari ryaje hagati y'abana bangahe bavukana? 12. Uretse ko abakoze iby'ishyari n'abantu 10. Uko Benjamin ntiyabwo yarabize umwana muto asigaye mu rugo. Yosefu ni wari uje ari muto ariko abazana ibyo kurya. Ego. Cyangwa se ibyo kunywa. Bageze ati rero Karosi araje tumwice. Mugaye ibanga bari bamaze kurimenya. Urumva yavuze inzozi. Nimba ufite inzozi zibike neza. Ufite iyerekwa ribike. Wigende wandagaza ibyo warose n'ibyo wabonye. Ubu hari izindi Imana inyita. Nzeyi. Nubwo wankubita ishoka. Ntibyacika ngo mvuge inzozi izindi Imana impamagaramo. Ntabwo impamagara Emmanuel, ntabwo inyita Bishop. Iyo ni code yanjye, password yanjye. Niyo kuyandobanura ijwi rya Satani n'ijwi ry'Imana. Nisebe kimenye ba Imana. Amajwi numva amatwi ni menshi. Kuko nagiye mu kirokore kera. Ntangire kumuhanuza indi umwana. Ni ikimenyetso. Ngo niba ngutumye ubutumwa nzaguhamagara muri iri zina. Iryo zina Satani ntago yarimenye. Ahosha. Abazimu ntibarimenye. Nibanga ryawe. Ntabwo wankunda ngo nguriye imodoka kuko bagiye bangura imodoka. Hari umuntu wanguriye imodoka. Ngo mubwire izina nitwa. Ntabwo byakunda. Ariko rero ntabwo yinguriye kujya mubwire izina. Urumva nta kintu wampa gihenze gituma nibagirwe password yanjye n'Imana. Of course. Nziza cyane. Yosefu bageze muri bene se, ikintu bakoze ni iki? Bagiye inama yo kumwica biranga. Ati oya twe kumwica. Tutwarwa amaraso ye. Abo reka nkwereka tumute mu rwobo. Abandi tumugurisha. Ati kumugurisha ngo tumurgira amandazi. Urumva abana b'abashumba baramugurisha bamurya ibitumbu. Baramugurisha, mu kumugurisha bafata intamira apfa mu kimbo cye. Wa ya myenda yambaye. Ibi nabyo bifite icyo bisobanuye. Ego. Tuvuze kuri ino ntamipfa mu kimbo cy'undi muntu. Nakubwira intama 3 zapfuye. Ego. Urumva? Nakubwira intama zingahe zagize ute zapfuye. Mu gihe cya Adamu na Eva. Ego. Bapfa. Nani bakora icyaha muri Edeni, ikintu cyabayeho ni igiki? Imana yafashe intama
babonye ko abaye ngo niki yatoye ko mwambaye ubusa ifata intama irayibanga ibambika kagaho k'intama mu kimbo cyo kwambara ubusa habonetse iki igitambo ubu ni igihe cya mbere. Igihe cya kabiri hapfuye intama nakiri kubwira Aburahamu ajya gutamba Isaka Imana imutabara y'umwana hapfuye iki intama. Yesu Kristo agaragara nk'uzacungura isi. Abanditsi banditse Bibiliya ngo tubonye ntama w'Imana araje duha umwana w'umuhungu. Yohana yerekwa ibyo kuza kwa Yesu yeretswe intama ikasuzose bango wazapfa ariko azazuka. Aberetswe intebe y'Imana mu gitabo cy'Ibyacu yeretswe ngabona intama iri buryo bw'Imana data ngo kandi ari intama inezerewe ngariko nyuma abona umubabaro ubaye kuri ya ntama. Abango nuko ntama w'Imana ava iburyo bwa se aza mu mibabaro. Amen. Iyo ntama ipfuye ku bwa Yosefu ije ari igitambo cyande Yosefu ntabwo igipfuye rero. Nakubwira intama z'ibitambo byatambwe bicungura abantu bicungura by'abanyisho. Reka tugaruke ngaho nyene nagomba ubwira abantu yuko inzozi umuntu ashobora kwirota akiri umwana mugabo Imana ikaza kwishira mu ngiro mu bikorwa haciye imyaka myinshi cyane. Yosefu yarose ari umwana kandi ibyo yarose byarabaye byabaye haciye iminsi myinshi n'imyaka mu buryo kwa premier ministre byagiye kuba afise imyaka 30. Yes, rero inzozi zishobora kuzirota zikazasohora kera. Noneho rero tujye mu nzozi zinavuga ngo ni inzozi ziri prive utabona muri Bibiliya utabona muri Korowani utabona muri katikisimu cyangwa se muri Bibiliya ntagatifu. Inzozi ushobora kurota, urashobora kurota wurya igiti. Nivyo nashaka tujemo urumva igiti kuri igiti kimwe haba hari ibintu ugiye kwijyanamo utoherejwemo kaye ku bintu kuko nagendanye na Eme ufate example ngendanye nawe ariko mbona ibintu akora nanjye nabikora ko mbigiyemo nta muhamagaro wabyo ngiye mu byo ubwo nuri igiti. Icyo ni kimwe. Urashobora kurota ubona uri mu ishyamba ryinshi ry'inzitane nta nzira umenye ko uri gutwarwa n'abapfumu kugufungira mu ishyamba. Uzabaho mu buzima bwawe nta bantu bakwishimiye bariko barakurikirana ubuzima bwawe. Uzabaho nta bantu bakwishimiye mu ishyamba nta kindi kintu kiba gihari. N'urusaku rw'inyamaswa n'urw'inyoni n'urwa imbeba n'ibiki byose biba mu ishyamba murabizi. N'agahinda ugiye kuba ubuzima bw'agahinda ubuzima bw'imibabaro buri gutegurwa imbere yawe kubaho nta muntu ugufitiye icyizere kuba nta muntu wakuvugisha kuba nta muntu uzagufasha aho hantu niwo uzimenya uzahangana n'urusaku rw'irungu abantu bagiye kugusiga ubeho mwirungu umva amajwi y'inyoni gusa uzajya uririmba indirimbo z'agahinda usome zaburi z'agahinda ubuzaburi z'umubabaro wibaze wisubize warose uri mu ishyamba ry'inzitane ishyamba ry'amakuba urumva ishyamba ry'umubabaro bisobanura ko n'ubundi ugiye kuba ahantu ha wenyine ariko uza bashyizwe n'abantu. Izo ni inzozi kandi abantu benshi barota bari mu ishyamba cyane bamwe bagahura n'inyamaswa bakabona inyamaswa ibamerera nabi nabyo ni inzozi ibibazo bazahuriramo n'inyamaswa. Kabiri urashobora kurota uri mu mazi menshi kandi amazi asa nabi. Ayo mazi asa nabi kubona ni wibira canke woga bisanzwe ubona ari imbere yawe ari uruzi rusa nabi ruteye ubwoba kurwambuka cyangwa se rwagutwaye ugiye kwinjira mu buzima bubi bw'ibigeragezo bya shitani. Ibi bintu ntago byahinduka nta kintu wakora ngo ari amazi ase neza. Hari ibintu bibiri ngaho bitatu bambe. Hariho kurota ikiyaga cy'amazi kurota inzuzi uruzi ibintu nk'ivyo cyangwa kurota ibiziba byo mu mihanda ni ibyo uzacamwo byagahe gatoya bitakubuza nibi bigeragezo wacamwo bitakubuza gukomeza. Ariko ikigezo cy'uru noneho urosa ntabwo amazi yose asobanura ibigeragezo ibara ryayo. Niba urose ingene atemba uburyo asayo mazi arasa nabi uzaca ayo mazi yo mu mihanda y'ibiziba urarose ubona uca gucana mu biziba mu byondo ubuze ugiye guca mu buzima bw'icyaha ariko utazagumamo ariko utejwe n'umuntu utejwe n'abantu n'umutego watezwe n'abantu
ariko bizaba kanya gatoya ubita bicamo urengana ukomeza ugende, ntibizakubuza gukizwa, ntibizakubuza gukomeza urugendo rwawe, ariko uzaca mu byondo. Ibyondo ni ibyaha, isayo y'ibyaha, isayo gahinda gasaze, isayo y'umubabaro. Mu Kristo abasoma igitabo cy'umugenzi yaciye mu isayo gahinda gasaze, yari amazi asa nabi, aca muri urwo ruzi. Bishop, aha je ngoma ndakubaza akabazo kamwe mugabo ntikajanye n'ivyo, bivanye n'ingene aho tugeze. Umuntu yakuroze imbere y'Imana aho iyo uriko urakora bijya bintu bitajanye vy'ivyaha, bivaye n'ingene bakuroze imbere y'Imana uharurirwa gute? Bakuroze ukajya gukora ibyaha cyangwa se yakuroze ubwo akakuroga ikintu gituma ukora bikaba atari ubwenge bwawe, yakakoreza imwemi ituma ukora bya bintu. Koze imbere y'Imana uharurirwa gute? Aho rero Imana iravuga nkunda bankunda, abashakana umwete bazambona. Uwo muntu urogwa bakamuroga gukora ibintu runaka, bamutwaye ubwonko. Ikikosa yakoze bwa mbere yararangaye, si wari karabikora yego, si uri kubikora, yararangaye kugeza ubwo yinjirirwa yego, bamutwara ubwenge n'intekerezo. Icyo gihe rero ikintu Imana ikora iguhuza n'abakozi bayo bakagusengera, ukava muri bya bindi, ya mwemo bakayirukana ugasubira ku murongo. Bisigura muri kijya gihe nta makosa ufise wewe ubwawe, ikikosa wakoze n'uburangare gusa, kuko ubwonko bwa rundi muntu uri kubukoresha. Umeze nka televiziyo iri hara ku gikuta, bafite telekomande mu ntoki, uri gukoreshwa. Hano hanze hari abantu bakoreshwa, hari n'abantu bajya kuroga kandi bakoreshejwe, hari abantu batanga ibitambo barimo bakoreshwa. Rero ntago ari ikikosa ryabo, ho nabanye. Niyo mpamvu tubuzwa gucira abantu imanza, bivaye n'ivyo tubonesha amaso, usanga atari we, usanga uri kubikora cyangwa ngo uriya muntu azarimbuka, ariko ntabwo uzi ibyo ari gukora. Kuba ejo nabonye kuri internet, mbona iwacu mu Rwanda umuntu wari ufite gahunda yo kwica abantu 40. Yisha abantu bamwe baciye imitwe babiri, abandi baca amaboko, kandi ngo yazaga basinziriye. Yicaga abazamu barinda ingo. Muri bijiro ajyana umupanga narabubonaga no kuri YouTube biriho. Umuntu ufite gahunda yo kuzica abantu 40, ari umusuma, ari umujura, ajya kwiba. Yo yiba ariko ntiyica abantu. Hariho yagiye kwerekana imitwe ahantu yayijyanaga. Urumva bagashyingura umuntu udafite umutwe. Urumva uwo muryango igikomere wasigaranye. None ari kuri kamera, ari kubyemera. Polisi igiye kumufunga, ariko n'ugiye kumufunga harimo daimon iri muri we y'ubwicanye bw'indengakamere. Uyu muntu ikintu akeneye ntago ari gufungwa, akeneye gusengerwa, agafungwa azi icyo afungiye. Kuko ubwo agiye muri gereza, muri prison aziga ubundi bugome kurenzaho, nasohoka nasaba ko amufunga burundu jewe, akabamwe muri gereza burundu, atazanye kubona umupanga muhoro. Kuko nujya kubona umupanga azongera kwica n'ubundi, naburi byo kurya azafata umupanga n'ubundi, kuko si ubwenge bwiwe. Hari ibintu rero bamukoreye, hari imwemi murimo kwica wewe yo kumena amaraso. Sawa, wasobanukiwe? Nasobanukiwe neza. Si ubwenge bwe. Hajya rumbaje kwiki mbo turacere hajya nyine mu nzozi. Okay, turacere hajya nyine mu nzozi, na cyane cyane inzozi abantu bakunda kurota. Hari abantu usanga barota inka ziri kubirukanza. Yego, nabyo nibigeragezo. Bisigura iki? Ariko inka iri kukirukansa ni yanka y'amahembe. Iri yanka n'ikigeragezo nayo, kubera yuko inka y'ikigeragezo itandukanye no kuba wanahawe inka cyangwa se wagabiwe. Urose umuntu aguha inka ntibivuze ko aguha ikigeragezo. Bivuze ko hariho ushobora kuba atari uriya muntu uzakugabira, ariko undi muntu akazaza kuguhereza ikintu nk'impano. Inka ni nziza, ariko nurota inka zikirukankana, ubu ntago inka zirukankana mu mushumba cyangwa inka zirukankana abantu. Ibintu byirukankana abantu ni imbwa, nazo zasaze. Abandi bakubwira yuko imbwa irose buryo burose neza. Ndaje ndagusubiza aho ngaho. Mana yanjye, uwo muntu yaravangiwe, uze kumana nimero zanjye musengere mu izina rya Yesu. Iyo dayimoni ituma abona ko imbwa ari ibintu byiza, akeneye gusengerwa. Ko kubwira reka manze ngusubize ku cyerekenye n'inka zirukankana abantu. Nurota ukabona uri mu nzira uri kugenda, inka ziguturutse imbere z'amahembe, ziguturutse imbere, menya ko urimo uragambanirwa mu byo ukora, mu byo uzashaka gukora mu rugo rwawe cyangwa se mu bana bawe. Hariho umugambanyi w'umurozi waguteza imitego, azirukankana ubuzima bwawe, icyerekezo wari urimo kwerekezamo arashaka kugira ngo agifunge,
wari ufite akazi aje kugira ngo akugambane bagahagarike cyangwa ajye mu bapfumu bagahagarike bakwirukane uyu muntu n'umugambanyi kurota inka zikirukankana. Mana yanjye bakore subscribe cyangwa se bakore like comment na comment bayishiremo na sharing bahereze n'abandi urumva yego cyangwa se bakore sabone kumva igifaransa ariko impamvu bakora ibi ngibi niba bibanogeye bakumva ko hari n'abandi ari ikintu babi bunguka mvuga ijambo aho ngaho. Abarokore benshi batonda imbere ya twebwe abapasitoro batubaza inzozi twarose, kandi muri aya madini yacu tuyoboye ntabwo abapasitoro bose bafite iby'umwuka byo gusobanura inzozi. Oya ibintu by'inzozi bisobanurwa n'umuntu ufite imwemu yera, mwuka wera muri we. Inzozi si iz'amarangamutima. Daniel yarose inzozi, umwami yarose inzozi, bahamagara Daniel avuga ngo mu minsi 3 mbanze senge, si yewe uzasobanura zino nzozi ahubwo mwuka w'Imana abanza mbwira igikenewe. Rero aba nurota inka ziguturuka imbere cyangwa inyuma wagoswe, ushobora kubona ikona n'inka yinjiye mu nzu, inka yinjira mu nzu muri saro ukabona harimo inka ikurondera ikushaka kubona, ndetse hari amasa yayo, hari amaganga yayo yahanduje. Menya ko ubuzima bwawe umurozi yaje mu buzima bwawe. Hunga senga, zamuka imisozi, iyirize, fata amafungo, senga Imana. Waba uri shehe, waba uri padiri, senga. Waba uri bishop, karoti imwe kwirukankana. Umva abo uyoboye bazakwirukankana, abo bagore bazakwirukankana. Ufite igeragezo cy'ibigeragezo bikomeye cyane. Urumva navuze ikigeragezo kirimo ibindi bigeragezo. Afite abantu ko nibo bigeragezo bye. Umunsi umwe rero ziriya nka zizahinduka, ziriya nka zizahinduka abantu cyangwa se abantu ayoboye cyangwa se abana nabo nibo bazamuhindura bikiri bigeragezo. Bamuturuka imbere n'inyuma. Bazita bamira amahembe, batagiye kumuvuga nabi, bamusebye. Nabonye abakozi Imana bavuga ati twagize ikigeragezo, naramubonye umwe hano Bujumbura, byarambabaje cyane. Aho umuntu yazanye umwana w'uruhinja amunaga mu rusengero, yagambaniwe nande, yagambaniwe n'umugore wiyeshakiye. Bapfa intebe y'ubupastor. Oh my god. Nahuye nawe umugabo n'umugore rusengero narwigishije ibiterane cy'iminsi 3 ngo kuko nanira guhanurira uwo mugabo ibintu yaciyemwo, intambara n'amaudio nyafite muri telefone zirabazitangira kuba. Ndabivuze nyine, ndabivuze rumva, ndabivuze. Uyu murimo dukora urimo ishyari, uyu murimo dukora urimo amarozi, uyu murimo dukora urimo ubugambanyi, uyu murimo dukora urimo ibigeragezo byinshi bitandukanye. Ariko hahirwa umuntu wihangana imugerageza, kuko namara kwemerwa azahaga ikamba ritangirika ry'Imana asezeranije abayikunda. Kwemera kugerageza. Rero navuga ngo inka zisobanuye ibigeragezo, ariko si inka zose. Wari uri kumbaza no ku mazi by'amazi, ntiwatumye mbisoza, ariko sinjya nibagirwa. Nubona ari uruzi rusa nabi, ukabona ushaka kurwambuka ariko ukabona amazi ni menshi kandi asa nabi, na hantu urumva urugendo rwawe, mu rugendo rwawe ufite icyerekezo ushaka kwinjiramwo, ariko n'umundi hacarimwo ibigeragezo bituma utagera utambuka mu buzima bwawe. Bisaba kuzokoresha ingufu nyinshi kugira ushike, n'ubuhanga bwinshi. Uzarondera abakwambutsa, uzarondera hari ikiraro, uzarondera mbese ubuzima bwawe nta harimo abantu udashaka ko bugeraho bugomba kugera. Kandi urwo ruzi urabona ari rutoye, ariko rufite umuvumba rwana kwica. Ni abantu bakwegereye bo hafi, ntibashaka urugo rwawe rubaho, ntibashaka abana babatera imbere. Ni abantu bawe, abakurwanya ni abantu bari pembeni, bari ahantu bawe, muri famiye yawe, mu bagenzi bawe, protokole zawe, diakoni zawe, muri korari. Abo ni bakubereye uruzi, bazakora ikigeragezo. Amazi rero asa neza n'ubuzima. Ushobora kubona ari ikiraro hejuru kuri ayo mazi ko giteye ubwoba, n'ubuzima uzacamwo buteye ubwoba, ariko uzabucamo nta kibazo, Imana izabigufashirizamo. Kuko amazi meza bayabatirizamo, amazi meza barayavoma bakayanywa, amazi meza barayoga. Ariko uri kubona uri gucura mu nyanja, uri mu buzima bunini bwagutse, muri ufite isezerano ryo kwaguka. Ariko muri uko kwaguka hariho ikindi kintu cyitwa ubuzima buzaba bugoranye. Imana itagufashijemwo wagwamwo muri ya mazi, kuko amazi yose ubundi nta nkomere y'amazi baho. Nta muntu wagwa muri Tanganyika hariya ngakomereke. Atabaye umupfu aba muzima,
adapfuye ngo hatoro abaza n'umurambo we wapfuye aba muzima nta nkomere y'amazi baho. Ndiko ndagukurikirana bisigura ikintu citwa inzozi. Yego, ni ikintu umuntu wari we wese akwiye kwitwararika mu kwitondera. Inzozi zirimo kumva ijwi riguhamagara. Kandi abarozi barazana muri quartier hano hanze kumva umuntu aguhamagaye yavuze ngo Emmanuel ntugapfe kwitaba umuntu uguhamagaye uryamye. Nabyo bimeze nk'ari inzozi. Ukaba uryamye umuntu agataguhamagara uryamye bitunguranye. Gitabari mu bitotsi ntumve ibintu byakubwiye. Saa 8 z'ijoro ntuzita telefone guhamagaye bwa mbere. Saa 9 z'ijoro ntuzita telefone utazi guhamagaye ninjoro. Mukupe abane ko wamukubye mubwire ngo ohereza message. Hari ukuntu kupa umuntu wohereje n'aka message nabazi gusoma azasoma ka message bati so I have a meeting abone kuri mu nama ariko nta nama saa 8 baho. Wewe rero batabatereka mwandikira message ni runaka ndagushaka. Ntukitaba telefone guhamagaye ninjoro zose sikwariza amahoro nkuko zose atariza amakuba. Sho kuba telefone igutabaza birumvikana. Ariko banza umenye koresha indi telefone umwihamagarire kumpamagara amasaha biti. Kuko abarozi n'ubundi bahamagara ninjoro batwara ijwi ry'abantu. Baragura ninjoro timuhamagara Emmanuel ijwi rye turitware bakaba ritwaye ni wa mugisha rero bakabatwaye ya mugisha ya kuko umugishiraga umugisha w'umuntu uba hano face kandi no kwijwi ryawe harimo umugisha kuko imirimo y'amaboko yawe ibyo uvuga ibyo ureba nibyo no mu myenda imyenda yo na kubwira ngo ushobora kugusengera umwenda abawufite ukanashya. Of course. Yego. Ifoto yawe nisobanura wowe. Dushobora gusenga wagize umuntu wo gusenga twasenga ifoto ikanazimira hiri. Ibyo ni ibintu duhura nabyo kesha. Unabati yampeta narabuze narayibonye. Twarazenze iva ku mupfumiraza. Numwe se ni babiri se. Hari umugabo umuntu umwe ntari buvuge. Hari umuntu umwe ntari buvuge bamutwaye impeta. Umugabo we yamutwaye impeta. Ntagari hano muri Afrika hafi. Yari umugore. Yari umudamu ni muri South Africa. Umugabo we yari bano yizirikaho ibisasu. Barwanya leta amareta. Noneho ariko kandi bakaba ari mu bintu by'ubupfumu cyane. Umugore nahuye nawe kandi ni Imana impumugisha aho ari umudamu rwose ni umudamu Imana yahamugisha kandi rero umuhaye pe. Bamutwaye impeta. Umugabo arayijyana yihereza umupfumu. Umugore wiwe yari mu bisanganya zikomeye ibigeragezo bikomeye. Bayimutwaye atwita umwana avuka akaboko kameze gutya ameze ukunguko amaguru adafata. Kuko byaje kumeta kwisezerano ry'impeta ndi gusenga mbona batwaye impeta niyo barogiyeho uwo mudamu n'umwana ariko kandi impeta mpabwa amazina yiwabikoze ati wone ni papa wanjye ni umugabo wanjye ariko nashaka bawe kuko je naje hano kugusengera ntago ibyo kuba ari umugabo wawe mbyitayeho nibiba ngombwa ndamuhamagara ze hano mubaze ibibazo mubwire hano yayijyanye ntangira kuvuga gutyo ati ni umwicanyi yakwica n'ubungubu ndudapfa ndayimoto ndudapfa ntabwo nabanyisha nazuka. Haleluya. Amen. Haleluya yemwe bana. Amen. Ubu twageze mu giterane. Wowe tunyumvuga se? Ubwo urumva nagize inzozi mbona umugore baramuziritse ahantu. Ego. Ngezeyo nani mu gihugu kitari cyanjye South Africa. Ya ndabyibutse. Ntangira gusenga. Aho. Yari yambaye impeta imwe. Indi yarazi ko yayibuze. Ego. Senze abo atari kumenya. Nari naribagiwe ya mpeta nabuze ni iyi ngiyi nambaye. Ariko sinzi igihe nayambariye. Iyi mpeta igaragara ku kaboko ke. Icyo ari gitangaza ntazibagirwa mu mateka yanjye. Ati iyi mpeta narayibuze. Umugabo none aje abona umugore yambaye ya mpeta. Yikubise ngo iyo mpeta wayikuye. Ndavuga ni Mungu. Anarudisha kila kitu. Imana ni Imana igarura buri kimwe cyose. Wa mwana ingingo zahise zibohoka. Yarambwira ngo none nkora iki ko nzi ko ubushobozi bwanjye ari bw'umugabo wanjye ari gukoresha. Umugabo n'umugore uhembwa amafaranga menshi. Yarampezagiye rwose. Ndabyemera ndanabishima. Urumva? Ndabana ngaho rero.
ishaka kuntu babigenza nimbona umugabo atakizwa cyangwa kandi ibyo akora bizamwicisha divorce akiva mu rugo uwo mugore leta yisifata wa mugabo iramurasa urumva Imana ihemba ibintu bibiri ubugingo n'ubw'Imana Satani ahemba iki urupfu hari inzira ebyiri ubugingo ni iki ni urupfu hitamwe neza umenye inzira y'ubugingo urimo ubu ntabwo ambaza ngo uri mu nzira y'ubugingo ndi mu y'ubugingo ko ndi kwigisha abantu by'ubugingo okay Yesu aduhana umugisha amen rero mu bigaragara no mu biriho abantu benshi ntibazi kubika inzozi zabo ntibazi no kurinda inzozi zabo iyo barose bagira ngo barose ibintu kama kawaida ibintu nk'ibisanzwe oya Imana yavugana n'abantu kwitwararika no Imana yavuganye nanjye mu nzozi rero nabura ngo ndatwite none nabyaye twarabyaye urushengero rwamaze kuboneka turi gukora harabari duhamaga tukurangiye dukorera ni hano ku Musaga tugwa adresse uzusenga uzuterane gikora umurimo w'Imana hani mu Jombora badushyigikire turiko turakodesha uhaga umugisha adushyigikire tugura ikibanza tugura parcelle cyane cyangwa twishyurira amezi nari natatu n'umwaka turi kubwishyura 400 natwoherereze rero uturasabye abantu bumva iby'umwuka yego ntago mvuze ngo runaka ngo si fundraising inkozi ariko uza agaciro k'umurimo w'Imana ubu twamaze kubyara murimo Imana uri gukorwa nako twahinduye ahantu turi twamaze guhindura ahantu turi urani mama Bishop yego urumva Bishop mukanya wamubonye mugenzi wanjye dukora umurimo w'Imana amen rero urumva byari biri mu nzozi natwisindayo mu nzozi none yamaze kuvuka rero urabizi ko iwanyu n'abango hari yarunze amabafure n'intebe byamaze kuba naho biri muri sare wow mavuta yamaze kuzamuka ubundi fire unumuriro gusa waradukoreye amakosa Bishop we twarabigusabye ko tuzoguherekeza kuri maternité none byagenze gute ko wijya ntabwo umunsi wo kumerekeza uragera tuzateranye dukate cece yego urumva bizaco live kuri YouTube bizaco live tuzaserebura duhamagara abantu baze barye tuzabaga ihene cyangwa tubage n'inka abantu barye bango umurimo w'Imana uratangiye ntago ari ibintu byo kutwicira oya ndabiyakanye tuzahamagara abantu baze tutaho umurimo w'Imana taho urusengero turwinjire ku mugaragaro amen urumva ntago twarwinjira rero twishe nk'abantu bagiye kuraguza oya Bishop reka dutandukire kandi ngaha kuri izi nzozi hari umuntu usanga arota ikintu kikaba kandi bidatebye bibaye bitabaho ubwo yaba atari umukozi w'Imana mugabo tugiye kuraba mu bibereho uko ingene abayeho si umuntu w'Imana mugabo ivyarota ugasanga bibayeho spirit hariho umwuka uri muri we ariko we ubwe ari bize ari bize n'Imana uriya muntu urota ibintu bikaba afite umwuka wa gipfumu mbese abafumu ntibareba ego uriya muntu urona ibintu bitaba yirirwa mu businzi no mu busambanye ari umujura ari imiki afite umwuka wa gipfumu cyasaraguza umutwe umuntu urota ibintu bikaba yavuga ibintu bikaba ni umuhanuzi w'Imana ukorera Imana usoma ijambo ry'Imana gusa rero aba bantu bitwa baraguza umutwe ni imyuka ya gipfumu ni impano za gipfumu zibereka ibizabaho bahozeho na kera no kubwa abami ba Nyirabiyoro bakigera indahindurwa n'abandi bagiye bayobora bagiye bavuga abami bazatwara abaperezida bazabaho badasenga ati tweretse twabonye bikomeje rero inzozi cyangwa se iyereka umuntu agira rishobora kukubwira uwuriwe ibyo ubona bishobora kuguhitiramwo kakwereka icyerekezo urimo bigakwereka intambara urimo Imana ivuganira abantu mu nzozi no mu mayereko iyerekwa naryo ni inzozi twari tugeze handi usanga umuntu arota ikintu atari umwemeramana kikaba nyine cyo ni kuvuga ngo kandi kidatinze inzozi ubwazo riragwa future yahujya uriya muntu warose inzozi cyase uroti avuga ibintu bikaba afite umwuko umwe umeze gutya wagipfumu yananiye Imana yanga gukizwa Imana yaramutoranyije kuzayikorera Yeremiya igice cya mbere haba ngo nakumenye ntarakurema gushyira ko umuhanuzi uhanurira amahanga bivuga ngo Yeremiya yavukanye ubuvugishwa rero Yeremiya bibaye nk'umwaka kagwa ntakora Imana numva ibintu yakora uko bingana urebye abantu bose bagiye babaho nta bintu bariye ngo bagire umwuka wo guhanura ntabyo wisanga umeze uko nguko
rero mu bantu batemera Imana cyangwa se badakorera Imana harimo n'abantu Imana ifite gahunda yo kuzakoresha ariko barayangira. Urumva banga gukorera Imana. Mu yandi magambo ufite inzozi ukagira iyerekwa udasenga ufite ikibazo, uri umupfumu cyangwa urakoreshwa, uri gukoreshwa canke ni nka bya bindi wavuze, urashobora kuba uri kuragenda ugaca usanga ijini rikwinjiyemwo iryo rikagukoreramo. Urabona iyo ijini ryakwinjiyemo ntago ryakurotesha, rikurotesha usambana, rikurotesha urimo kunywa inzoga, uri ahantu mu marimbi, idayimoni iba yakwinjiyemo ijini cyangwa se ikindi runaka. Bisigura kurota uko usambana uba ufise ijini. None se umuntu usenga ntiyakaba yarota asambana? Ntabwo yakarota asambana. Aho usanga ari benshi. Umuntu no hari ijini, urumva ibintu biri chronique. Akigera ku buriri agatajibona aryamanye n'abagore. Rimwe ku munsi wa mbere akaba ni wa mugore, ku munsi wa kabiri ni wa mugore, afite ikintu yashingiwe. Bisho kuba ari umukobwa. Nkubwire ko nizo ndazo mu busambanyi zivuka bw'inzozi. Arashobora gutwita inda akabwa mbere yarose asambana. Kabiri ejo akarota abana twite. Gatatu kabana byara. Yanda yavutse. Uwo mwana ntazigera mubona. Kandi yakwirebaho akabona ibimenyetso byo kubyara kuri we byaboneka. Agatabyitiranye no kujya mu minsi y'abagore. Cyangwa y'abakobwa. Ati narose ibintu ng'imbyara none ariko uretse ko ari iminsi yanjye yageze. Akabivuga gutyo. Erega nzeye nahuye n'abantu benshi. Nawe n'ibigeragezo bishi muri umurimo w'Imana je nta kintu navuga ntahuriyemo nacyo. Nabonye aho umuntu abyara ikuzimu umwana akajyarira mu matwi ye. Yabonye atwite inshuro nyinshi akabona twite akagiye kimwe agiye ukabona yabyaye, ariko yaryama kumva uruhinja rurarira ayikinjira mu rusengero wangu ndabona umwana ukuje amahoro mu matwi yawe. Ati Bishop ndarushye n'inzozi. Arabyibushya aratagasa aracuruza bigakunda, ariko ijoro rigere hariho umugore cyangwa se hariho umugabo uza kuryamana nawe. Rero iyo ni imyuka y'abapfuye, ugapfa kandi baraguterekereye, baraguhuje n'imyuka mibi, umuntu akahorana inzozi z'ubusambanyi akanabyara. Noneho yabyaye abagiye mu kindi cyiciro baba baramutanze. Cyase dayimoni ikagukunda igashaka kuyibyarira. Nuyibyara rero iyo izirerera mu buryo bw'umwuka izirerera. Wa mwana kandi wawe muzasa dayimoni azaherezwa ku isi. Ukavutse mu buryo bw'umwuka nk'abantu abari igini rigenda, ariko uwo mwuka suko maka kwapfuye. So muko mwaka kuba dayimoni ubwo ni dayimoni yagize imbaraga zo kuba yagaruka ku isi igabasha no gutera inda. Okay, murakoze cyane bakunze ba Enhakore TV, Remesha TV. Ego mugire subscribe, like na comment na share, mugerageze guhereza nabandi kugira ngo babashe kuronka ibiganiro byacu n'inyigisho zica ngaha kwa Bishop Nzigimana Emmanuel. Bishop, reka tugende umfashe wishura ikibazo mu munota umwe n'inusu cyangwa mu minota 2 yonyine. Yego. Kugira kuko mfise ibibazo byinshi ngiye kubaza. Ego na cyane ko tuzakomeza. Ego icambere nagomba menye kwanza, reka mbaze bitatu bikurikiranye. Iyo umuntu arose imvura bisigura iki? Iyo umuntu arose bari kumwirukanza bisigura iki? Iyo umuntu arose ari karagwa ari karuruka mu manga, amanukana mu manga, asimbuka ahantu afite ubwoba, of course mugaba adashika abona ari kure gusa gumagenda adashika, bisigura iki ibi bintu bitatu? Icyambere iyo umuntu arose imvura ibisigura iki? Murimbyi mwavuze ngo igihe kimwe narindi mu ntambara ibigeragezo bikagwa nk'imvura, kandi ntawari kuntwikira ngayimvanemo. Imvura ivuze ibigeragezo, ushobora ufite agahinda umaranye iminsi, urarya ukanywa ukaryama ariko agahinda karakwishe. Ushobora kuba uri imfubyi waratawe, iyo mvura y'ibigeragezo by'ubupfubyi irakwishe. Urashobora kuba wari ufite ubuzima bwiza bwaragiye uhora mu marira wibaza uko byageze nuko bizagaruka. Icyo gihe uri mu gihe cy'imvura y'ibigeragezo ariko bishingiye ugahinda karenze. Kabiri, kubona usimbuka ahantu ukaba ufite ubwoba
umanutse nk'ahantu ntugerayo. Uri mu buzima nabwo, uri mu buzima nabwo budafite icyerekezo. Urazerera, nta gihagarara ufite. Ngo waragiye wagiye uri kujyanwa mu bintu, baravuga ngo uri gukura. Barakubeshya. Ntabwo uri gukura kuko n'ubundi ntabwo abakuru bose baba basimbuka. Uriya muntu urota asimbuka ari kugenda ariko ntagire yajya. Yinjiye mu bintu bidafite icyerekezo. Ntazi yava, ntazi yajya, n'ibyo arimwo. Niba afite n'akazi ari gukora, ntagazi uko katangiye, ntazi nuko kazasoza. Ari mu buzima budafite intego. Ego. Satani cyase bamwibye intego, intumbero, bamujyana mu gihe cy'uruzerero. Aragenda afite ubwoba, ibyo akora afite ubwoba, yaryamye afite ubwoba bwo gupfa. Bisigura mu buzima bwe bwose azoguma yirondeza. Aguma yirondeza. Rubango ni yaryamye afite ubwoba. Agenda mu muhanda yumva atinya urupfu, ayumva bamugonga. Aha umuntu amahera amuguranye yumva atazamwishyura. Ahora mu buzima bw'ubwoba muri we. Muri we dayimoni murimo ni dayimoni y'ubwoba. Kandi ubwo bwoba ni ikigeragezo gikomeye. Ashobora kutumva ati ntabwo bafite, ariko muri spirit mu mwuka afite ubwoba bw'ibizamubaho. Okay. Gatatu cyanyuma kumwirukasa nawe ubwawe wakwisobanurira. Inyuma yawe hari ingabo gishinzwe kukurengera, ariko hari n'izindi ishatse kukugirira nabi. Abakwirukasa ni bande? N'abana. Uri mu buzima bwo kwirukanga, hari icyo uri guhunga, hari icyo uri gushaka, uri mu buzima bwo gushakisha, urirukanka ushakisha. N'uyu munsi urimo urirukanka, uri muri struggle, ubuzima buri struggle. Uri gustragglinga, ushakisha ubuzima, uri kwirukanka, cyangwa se hari icyo uri guhunga, byanga bikunze. Uri guhunga ubukene, uri guhunga indwara, gushakisha wagusenya wagufasha, uri mu buzima gushakisha aho uri mujye, uri kwirukanka. Mbwa hari abantu inyuma yawe bakwirukanka, nabo ngabo nibo bagore barimo gutobera future yawe. Urakoze cyane bakunzi ba NHakore TV. Nimba namubwe mufise ikibazo mu bicishe ngaho muri commentaire, nimba hari inzozi yari yo yose wamaze kurota urashobora kutubwira ngaho hama Bishop aze kuvyishura mu kiganiro gikurikira. Bishop, ndafise ikindi kibazo nga umuntu yarose inzoka. Nuje kumubwire n'imbwa mwayimbwiye mu kanya ntibayimenye. Of course ngiye muri ivyo bintu rero, inzoka canke inzuki canke imbwa. Ndushaka dukomerezeho naho biratandukanye. Episode ya kabiri. Ego. Ariko inzoka nta kiza na kimwe ifite. Nurota ubona umuntu aje ariko ukabona hari inzoka imbere ye, cyangwa se ukabona yiziritse inzoka, cyangwa se ukabona umuntu afite inzoka ku mutwe, uriya muntu afite uburyarya. Imana ibikwerese. Afite uburyarya, karimi k'amagambo aryoshye, ariko n'uburyarya. Nashaka ari mama wawe ni indyarya, ashaka ari so ni indyarya, ni umuriganya. Azabanza kubwira amagambo meza ariko agamije kukuriganya. Aje kukwaka amahera, amafaranga mu mugurane, azanye karimi keza ariko warose inzoka. Uriya muntu ni umuriganya. Imana irakwerese, irakwereka umuriganya ko hariho uburiganya buri imbere yawe. Cya kabiri kuko muri kumbaza ibintu byinshi, ariko cya kabiri ni kiye warumbwiye inzoka n'imbwa. Inzuki kwanza tutandukike kwanza ku nzuki. Inzuki umuntu ashaka kubona inzuki ziriko ziramuzamura zimutwara hejuru, zizingiye ahantu hamwe, hama wewe akazihagarara ko hejuru zikamuzamura. Sawa, urakoze. Abantu bagiye mu bapfumu barahita basubiza kino kibazo niba barakijijwe. Iyo bano bantu bita abavumvu bafite ukuntu bavugana n'inzuki. Akazihamagara akavugiza mu kivugirizo cyangwa se mu bundi buryo, akaririmba inzuki zikaza. Urumva rero iyo agiye hari abashyira ibyima by'inzuki, imitiba y'inzuki nta nzuki zirimo, aravuga ngo negekeye imandwa runaka. Negekeye imandwa ya runaka, imandwa runaka afite amagambo n'amakondisiyo yahawe. Inzuki rero ntago zizaza, ikintu kitari mu byago 10 Imana yateje Farawo ntago ari ikintu kizima. Inzige ni nyatsi, ni ubukene, umukoshi ni imyako. Inzuki ubonye zikuzamura zikujyana, ugiye kujya mu muka w'uruzerero, ujye ukora abandi barya ibiryoshye, ariko uri mu kirere cyo kuzerera, uzazerera paka. Niba ufite umugabo uzamura ugume mu ruzerero, ufite umugore uzamura ugume mu ruzerero. Inzuki, umwami w'inzuki ubwazo aba hagati muri zo. Wabyumvise? Wowe rero twawe
n'inzuki zikujyana mu kindi cyerekezo, zirakujyana aho zishaka, aho zitekereza. Abadayimoni bakoze irumbo ryazo bihinduye inzuki, ariko kandi nanone uruyuki rukuriye urabyimba, isura irangirika. Bivuze ngo ibintu uhagazeho uhagaze ku mahwa handa. Inzuki zikuriye zikaba nyinshi urapfa, uhagaze ku mwuka w'urupfu. Bisobanuye byinshi, uhagaze ku mwuka w'iki? Urupfu. Inzuki ziriye inka yakamwaga ntiyongera gukamwa, ni umwuka w'urupfu uri gukuzerereza. Inzuki mana yanjye, rumwe rwonyine urukozeho rwaba arimo rwishakira ibyo rurya, byanga bikunze uragusigira umumara, ni umwuka w'uburozi. Urumva rukuriye ni umwuka w'uburozi, ni nk'amavubi, byose ni kimwe. Reka dutandukire rero ku mbwa rero. Imbwa Imana yavuze ngo Abisirayeli mwebwe nta mbwa izamokera umuyuda wanjye, mu bayuda nta mbwa izabamokera aho muzarengana. Zaburi 180 ngira ngo niba nibuka neza mu mbabarire ni mvuga umurongo utariwo, haba ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, igindiro ahantu h'amasoko, Imana ikivura mu imvura y'umugisha. Babaga babateza imirambo y'imbwa Abafilisitiya bakayitega Abisirayeli n'Abamowabu kugira ngo badaca muri icyo kibaya, kuko Abisirayeli ntago bari bemerewe gukora ku mirambo y'imbwa cyangwa se umurambo w'ibintu byapfuye, ntago bari bemerewe kurenga imirambo cyangwa se ibintu bizira, ntago ari bemerewe kubikoraho. Rero ngo iyo bajyaga muri icyo gikombe cyitwa Baka, ahantu hitwa Baka ni ahantu hari ikorosi ritarangira kandi mu ishyamba ry'inzitane, ngo iyo barimo bahaca babategaga ibintu by'imirambo kuko ntago subira inyuma n'isonga mbere, ngo badindira igikombe cyo kudindira. Imbwa ubwayo ivuza ubusambanyi. Imbwa ubwayo ivuza ubusambanyi. My God is. Uzarebe imbwa ubwayo biraba ngo utizera Imana acirira imbwa. Ariko uyu munsi hariho umuhinga bwaje gutoza imbwa zigakora ibintu nk'iby'abantu bakakoze. Yego sha, yego. Urumva? Ntabwo mvuga ko umuntu ufite imbwa afite ikibazo mu rugo iwe. Suko atizeye n'Imana, ahubwo bafashe nk'uko n'ubundi bafite inyamaswa zisanzwe bakazigisha. Inka zirahinga, ifarashi zirakora siporo, ziriye mu marushanwa, zikirukanka paka zigasiganwa bagashyira amanimero. N'imbwa nuko biza ngo ni ugutoza. Uyifite rero nta kibazo mufiteho, ariko mu buryo bw'inzozi nurota imbwa ikurya, sha ugiye kuribwa n'umugabo w'imbwa, uzasambanwa n'umugabo w'imbwa, nta kizakumarira, azagutera indu yangarane, uzazerera kuko warya uwo washatse yakubereye imbwa. Ugiye kuba mu buzima bw'imbwa. Imbwa yo yamaze kuva kwa shebuja yasohotse urupangu, uyibonye ayitera ibuye, abandi bakayikubita, mbese ugiye kuba mu buzima buri muntu wese ukubonye kubona ko nta utari umumara, nta mugisha uhari. Rero nurota imbwa ukabona imbwa imbere irakumokera, hari umuntu uzakubwira amagambo yiterabwoba, magambo yiterabwoba, imbwa ikumokeye nawe urikanga, canke yimburakimazi. Urumva nakoresha Ikinyarwanda tuganirizwa mu Kirundi, urumva nabyo biragoye ariko ndagerageza igaturabitahura. Yes. So rero ncamakeya iyo urosa imbwa urosa nk'ibintu byinshi, mwuka w'uruzerero. Ikindi buriya bwoya bw'imbwa burimwo baraburogesha, ubwoya bw'imbwa buriya bw'inyuma ku ruhu, buriya bwoya bw'imbwa babwegeranyije gutya baraburogesha. Ikindi imbwa aho bavuga kwihagarika se ubwo? Ego. Aho yanyaye. Yes. Komeza nuko nyine ururimi rugoye mu mabarire, abakijya mu tubabarire. Hariya yataye cameraman arabitubwiye tigire iki? Irashubara. Ati irashubara. Sawa. Hariya rero reka shani inkari. Nkari zimwe cyasa amaganga nayinka. Ntibavuga bavuga bwongo bwazi ikintu cyitwa ntibavuga mu mabarire. Sorry ntabwo mbitaho ibyo bintu byo ntibavuga. Hariya iriya mbwa yagiye. Umuroza hageze zigishyushya kaharura rura rwondo. Akaruzana ku rugo rwawe. Musinzira nk'imbwa, mubaho nk'imbwa, mukora nk'imbwa. Ariko hari akandi kantu yongeramo ubwo, hari imitongero yongeramwo. Urumva rero mwisi y'ibiriho nta kintu kiza kikomoka ku mbwa. Uretse ko ngo ngiri mu rugo niyumva abantu baciye ku reka urugero. Imbwa iri mu gipangu ikumva abantu baciye ku marembo.
ari no kumanywa iramoka. Yumvise abantu cye ku rugo bigendera ari na ninjoro iramoka. Imbwa ni urusaku. Mu yandi magambo aho nurota imbwa hari urusaku mu matwi yawe, hagiye kuba urusaku rw'abantu kandi bizaba ari mu buryo butari bwiza. Muri discipline nkeya bazamoka. Bisigura mu ncamake byerekana yuko ugiye kubaho ubuzima bubi. Of course. Hari ubuzima butari bwiza, ubuzima bw'ibyaha. Ibyaha. Mu gihe cy'imbwa igihe zijya gushaka gusenzanya, usanga ari imbwa nyinshi zahuriye ku mbwa imwe. Urumva noneho yibashe kurira indi iyizingiraho. Gahindukira. Urashaka kwikubita ukayica ntirekure. Urose imbwa akabura umwuka w'usambanyuje ubuzabubamwo imyaka myinshi. Nubugiyemo kubuvamo so uzabwikuramo. Urashaka no kubugwamo. Impamvu imwe mu busambanyi ubikora ntabwo ari ubwe. Hari imyuka yinjiye muri we. My God is. Urakoze cyane. Okay, abakunzi ba NHakore TV, Remesha TV, murakoze cyane kuguma mudukurikirana ibiganiro vyacu bicaho ku mwanya. Bishop Karame. Akajambo kagasunika rugi. Ndahari. Ego. Dukeneye akajambo kamwe nk'impanuro. Impanuro nabaha. Ego. Simwebwe naziha nabandi bose namwe mugafatira ndabizi ko ndi kuvuga n'abaturaba mujya njye n'umubango mwashubijwe mukarasoza mumbaza n'ibibazo. Impanuro natanga kubyerekeranye n'inzozi. Ego. Imana nikomeretsa inayo yomora. Waba warose izo nzozi ukarota ibyo byose twavuze byo mu mazi byo mu mashyamba kwambara amakanzu ayubukwe n'ibindi twavuze y'iterambere n'ibiki byose. Ego. Fondation y'ibyo byose kugira ngo bibemwo unezerewe waba warose neza cyangwa warose neza. Fondation iriho uzifashisha no gusenga cyane. Nurota inzozi zose uko zimeze kose. Hari inzozi Imana iguha ikaziguha nko kugira ngo urebe icyerekezo urimo werekezamo, kugira ngo usenge wirinde byo bitazakubaho. Iri kugira inama kugira ngo usenge. Ibyo warose suko Imana ikwanga irakwereka ibintu biri imbere yawe. Iragira ngo ube maso urwanye uyo mweme iri imbere yawe. Ego. Rero solution ni ugusenga kugira ngo wakire gutabarwa. Amen. Kandi gukira kwawe kuri nonaha, kuboka kwawe kuri nonaha, kwinjira mu masezerano biri nona kubera ko wamaze kumenya fondation y'inzozi ufite ni iyi. Uzubaka inzu nziza binyuze mu nzozi. Uzashaka umugore mwiza binyuze mu nzozi. Uzabyara abana beza binyuze mu nzozi. Abakoze ibyo ngibyo bagutwaye mu buryo bw'umwuka, nawe uzakira mu buryo bw'umwuka. Nabwira abantu yuko gukira kwabo biri mu buryo bw'umwuka, kuko nuwabaroze yabaroze mu buryo bw'impwemu. Ntago ari ibiryo wariye ngo akira ibyo kurya uriye, batwaye amazina yawe. Haleluya. Ubwo batwaye amazina yawe, turagaruza amazina yawe mu izina rya Yesu. Usenge wirinde kandi wizere. Usanga abakozi b'Imana bagusenge, ukiranuke mu byo ushoboye gukiranukamo, usenga Imana uzatsinda ibyo umwanzi ashaka ubuzima bwawe. Imana y'umwijuru y'umugisha kandi bagire neza kandi barengere kandi batabare mu izina rya Yesu. Muzakomera. Nubwo abantu batabishaka ko mukomera, muzakomera mwarahezagiwe. Nta uzarwanya umugisha ngo ushobore. Warota nabi warota neza uzakomera. Na Yosefu yarakomeye yari yarose. Yarose inzozi none zarasohoye. Tuzamugarukaho yambaye ikanzu y'igisebo, yambaye ikanzu bamuvuga ngo yasambanyije umwami. Ngo umwami kazi bamufashe ku ngufu, yambaye ikanzu yo kuba muri gereza. Yambaye n'ikanzu ari premier ministre, yambaye n'ikanzu yo gupfukamirwa nk'umwami. Bene wabo baje. Ndavuga iki? Inzozi wose warose zizasohora niziba ari nziza. Niba ari inzozi mbi ndazihagaritse mu izina rya Yesu. Ibyo warotaga byose bibi bive ku buzima bwawe. Niba ari inzozi z'abarozi zikurweho, niba ari z'abapfumu zikurwe mu izina rya Yesu. Uzakomera mu izina rya Yesu. Kandi gusenga ndavuga nawe urota inzozi, nta nzozi umwanzi ashaka ko ubuzima bwawe zizasohora. Ibyo umwanzi agambiriye ntibizasohora. Ndumva ndi kuzamuka. Ibyo umwanzi ashaka, reka mbasomera ijambo n'ubundi sigena biteye. Haleluya. Imuri episode Imana y'amahoro izagukomeza. Ndavuga iki muri ijambo ry'Imana ngiye kubasomera. Igitabo cya Yesuwa igice cya mbere umurongo wa 5 handitswe ngo haleluya. Ndabwira abantu muvuga ngo mufite abantu babaroga,
nta muntu waremeye kuguma imbere yawe ari ishuri cyangwa ikigeragezo uzahaguma. Oya, ndaguhakaniye, imigambi yabo ntabwo izagumaho. Imana izakugira neza. Haravuga ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kuba kwawe. Nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Urumva? Biravuze ngo nta muntu n'umwe waguma guhagaza imbere iminsi yose yo kuba kwawe. Hari abadamu hano hanze cyangwa abagabo bitwa abarozi batazi n'umuti w'ibyatsi. Uwo ngukwita kuri umurozi ntago azaguma imbere yawe. Oya, ntago azaguma imbere yawe. Hari ibyo bakubeshyera, hari uko bagusebya, hari uko baguharabika. Imigambi yabo ntago bazaguma imbere yawe, kandi urugendo rwawe Imana izarurinda, izarushyigikira. Ubukwe bwawe ntago bazaburoga ngo bishoboke. Umwana utwite azavuka, amasezerano yawe azasohora. Mu izina rya Yesu bizasohora, kuko Imana ariko ibishaka. Amen. Mana ishimwe cyane. Ibyo bavuga siko bizabaho. Ibyo abarozi bavuga ntago bizaba, hazaba ibyo Imana ishaka. Yesaya 7:7. Mumbabarire mbabwire ukuntu Imana ari ifite urufunguzo rwanyuma mu buzima bwanyu. Nta wundi muntu ufite ubuzima urufunguzo mu buzima bwanyu, ntawe nta nuzabaho, nta uzabaho. Imana nizakora ibyo igomba gukora. Yesaya 7:7 haravuze ngo ariko Uwiteka Imana ivuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntabwo izasohora. Uwiteka Imana ngo imigambi yabo, imigambi y'abapfumu, abagutwara mu nzozi, abagutwara mu ndoto, mu mahereko yabo, imigambi yabo ntabwo izahama, nta nubwo izasohora. Abakugambanira, abakuvuga nabi, abagusebya, imigambi yabo ntabwo izabaho. Ntabwo izagumaho, nta nubwo izasohora. Barakuzinze, uzabyara kubera Imana. Ubukwe ngo ntabwo uzakora, uzabukora kandi uzabatumira. Bazabutaha babishaka batanabishaka, bazabutaha bitotomba, babutahe bagiye kuraguza, ariko bwange butahi. Imana ibamugisha kandi bagire neza. Isozi byo mushaka byose ibagire neza. Iby'inzozi tuzabigarukaho, turebe ni gute umuntu w'Imana Imana imutegura mu nzozi. Umuntu w'Imana ategurirwa ate mu nzozi. Data mu izina rya Yesu Nazareti, ndasengera bano bantu bumvise riyerekwa, reka bamenye neza ko ijambo ryose wavuze ku buzima bwabo rizasohora. Ndasabye ngo bagire neza kandi ubarengere batabare mu izina rya Yesu wakoze Yesu Kristo. Amen. Imana ibamugisha. Amen, amen. Bakunzi ba Hakore TV, Remesha TV, nimba mufite ikibazo murashaka kucandika ngaho kuri commentaire, hama Bishop azocishura mu kibazo mu kiganiro gikurikira. Bye bye. Muhezagirwe. Shalom.